ngiholiwe kumane eTaxini ake afumaniseke umjita lo useTaxini like udriver nokondi yabo zinsizwa ezawiwi yabo so nje basiringe ke kapha eTaxini kumani la wena no umfethu uRimbi umile hapa ngo-home wash no yabo like ubone cause aringa la wena machine hey brana xelela itaxi yamisa like endleleni esiphakathi sendlela trip driver bangibani uthethayo esembani usabelani manyenda la wena kumnolo umuntu mengohoshi ubani usabelayo apha phakathi kwakhe itaxi use back seat jo uyabo kwakhe itaxi wonke la wena buza ngibani usabelayo apha khala ngenombolo kwakhe mfana sonisha kanjani jo usisha kanjani ngithembanga kwalela kaloku yabona ukondi mama ukondi like asubanekeza ke but amashiti most awathanda ba snacks yabo kumaseke like amashiti uqomele nanimuncancane yabo banotweka gqitha apha la wena muncancane so imagine ngoku yabo lo mjiti unar yabo and I think 16 or something December so yabo so yabo kuneliwe yabo Ronaldo rongo kuneliwe ngumani fonini mina namukhala ngohosha apha fonini misa la kaka fonini freeway nohlika la kaka jikela ngapha evolume yabuza ngubani usabelayo apha eTaxini yabo yabo lenathi ibamile phele la Thomas cause esikaka sinar la we uzophela sitsho anisothetha hayi la kwathiwa izapho yabo imagine ngoku yabo kulayitwa lesibane seTaxi Brax ebusuku ngoku layitile yabo spotlight izayo but wathinjela zange idibeyinwe la wena yabo wathinjelwa qhala noni yabo hela kaka jona nihlisana inye nonke ngoku apha I think sasesama strange yabo niyaya niyabo siyabuya kusekuseni yabo hlisana inye ngoku apha neno balomini yazaphela imnandi